Pavlović. Izvolite, poslaniče Pavlović. Hvala, predsjedniče. Građani Crne Gore, želim da nikad ne zaboravite, dok je mandat ovog saziva, zašto ste glasali 30. augusta. Da vam posjetim, glasali ste za potpunu tranziciju od totalitarnog sistema u funkcionalnu demokratiju. Sa svim procesima i sa svim atributima koji treba da ima ta funkcionalna demokratija. To je revizija, to je preispitivanje, to je nezavisnost institucija i šansa za sve. Kad su u pitanju nezavisne institucije, prije svega demontaža policijskog, tužilačkog i sudskog aparata kao konstanta i opomena prema svakom kriminalcu i svakoj devijaciji. Vi ste, građani Crne Gore, 30. avgusta glasali za radikalne reforme, bile da su oni u sferi medijske, ekonomske, integracione i svakakve druge. Vi ste, znači, glasali za puni život, za tranzicionu pravdu, za šansu da uistinu u Crnu Goru volite do kraja. Treću stvar zašto ste glasali, građani Crne Gore, to je da izbori po prvi put budu slobodni, da vlast bude legitimna, da izađe iz slobodne volje građana, da nema više izbornog zakonodavstva. Sve ove tri konstante, građani Crne Gore, se slivaju u jednu i oni su uzročno posledični. Kolege su pomenuli neke slučajeve kada je izborni inženjering stvorio nelegitimnu vlast i na onim izborima i onim predsjedničkim i onim parlamentarnim izborima, kada smo bili pokradeni, ali ne smijemo da zaboravimo najveću golgotu, najveću tiraniju, taj izborni inženjering kada nije mogao nadoknaditi 10 sigurno post ukradenih glasova, tada su na neljudski način državni udar izmislili. Taj državni udar će se ježincio od toga. Udarili su na braću, udarili su najslobodnije ljude, udarili su na Demokratski front. Moram da rečem, i nas, i lidere, udarili su na nešto što nikada nije bilo u Crnoj Gori. Ta vlada koja treba da završi 2/3 od ovoga velikoga posla, odnosno ovaj saziv Skupštine koji treba da završi 1/3, ili će biti ili neće biti. Prvi ću biti za njenu rekonstrukciju ili za njeno skraćenje. Neću da živim u laži i u lažnoj nadi. Hoću da živim i da radim i da doprinesem koliko mogu u tim 3 izuzetnim važnim reformama. Oko izbornog zakonodavstva mogu da pričam dosta. Dosta sam naučio prije 10-12 godina. On mi je bio prvi profesor i rekao mi je da je poslije jednog čovjeka da sam najprije kapirao. To je istina. Ti si na 10. mjestu, Slavine, treba da se trudiš, ali dobro, vrijeme ide dalje. Mladi. Znači, sve se zna, sve se može. Ja vjerujem u tu ekipu što se tiče stručnosti. Oni su bili jedan put, 2 put, 3 puta, znaju sve u malome prstu. Posebno kada je stvarno iskreno i Peđi i ostali da su tu. Od suštine ljudi u političkoj volji, da li ćete vi kroz izborni inženjering da omogućite da lopovi koji su ukrali ostanu na foteljama i sačuvaju svoje, ili ćete uskočiti u taj demokratski točak koji treba da se vrti sve brže, sve kvalitetniji, sve pametniji da dođu i da jednostavno glasate za ono što znači vaša budućnost. Suštine u izbornom pravilima.
u ona dva, oko državljanstva i oko prebivališta. Ljudi, zar nije sramot? Zar nije najveća diskriminacija? Mene ljudi se obraćaju, pa mi pričaju, kako može moj sin da ne bude, da nema državljanstvo, a ja ga imam 30-40 godina? Kako može, ako dijelim sudbinu sa tobom, Branko, kako ja da budem diskriminisan? A biračko pravo je osnovno ljudsko pravo da biraš svoga predstavnika. Ima i druga jedna stvar. Vidim odmah dva oprečna gledišta. Kako mene brzo ide? Imate li vi neki sad koji ide brže? Kad ste vi u pitanju, mi usporimo, ali ipak brzo dođe 5 minuta. Evo, završit će bre. Ljudi, ja sam za to da prebivalište, da moju sudbinu dijeli s onaj koji živi ovdje. Gledao sam taj čuveni autobus, čak je bio za predsjednika, kandidat u moju. Pa ljudi, ja nemam ništa, vi znate da sam se ja stalno borio za manjine, za proganjane, ali se ne mirim s onim da su Srbi sad najviše proganjani. Crnogorci pravi su najviše proganjani. Tako ili smo tu pata. Kad sam vidio, ili me najviše Srbi i moje, to ne znam, ali tu smo reći. Kada sam vidio autobus, ja nemam ništa protiv onih koji su najviše se razlikuju od nas. Kad se vidio sa TR, oni su pozamili te autobus, koji ne znaju naš jezik. Srpski, crnogorski, ja sam srpsko-hrvatski. Ijekavski, sada ne ulazim u te stvari. Kada se vidio da oni dolaze da glasuju, da ne znaju ni ko je protiv kandidat, čak i je vir, ali znaju da ga zaokruži. Ja sam se šokirao. Izborna jedinica je preko puta Satkule. Znači, drugari, mora da znate da je ovo građanska država, da je ovo jednodomni parlament, da nije dvodomni, pa da možemo i afirmativnu akciju da sprovedemo ovako ili onako. Ja vas pozivam na kvalitetnu većinu da donesemo zajednički izborne zakone koji će u istinu biti po tački 2 legitimni izbor ove vlasti. Ukoliko budemo se opet zatvarali u torove, opet neće biti slobodnih izbora. Ali sad je loptica na našu stranu. Ali mi nećemo koristiti te mehanizme. Nadam se. Velika priča, malo vremena. Nemam. Sreća rad. Hvala, profesor. Za slobodnu Crnu Goru, upamet se i s jedne i s druge strane.